Sünnet Yıldızlar ansamblenin birinci uyuşturucusu Zoq yıllar onun bilen yetakçilik etken Faniye Xalilova uzgan yıl özüden naq mana şu sahnede konsert vaqtında vafot bolgan idi. Bugünkü bayram kechesinde de onu yış yüzke aldılar. Конечно, bizden Faniye Samatov'un ülüşü bu işte bir zor idi. O indi şimdi açık kengilli, erken kengilli, yaktı izli, şimdi motor tavuşlu hanım idi de. Usta uyuşturucu indi olsa tüyde. Mima da bit, başkalarına kıbık, kilip jiter, kilir sınğı kız. Hem dünyanın tımlığında dua olup çıvar sınğı söz. Venera Nurulina da kollektivga bundan 20 yıllık Faniye şaqıruv boyunca kele. Birer yıl yürürmün de kitermin dep kelgen edim, ışadı qaldım diyor. Baştan arga Sandugaçlar ansambline girdim 12 yaşımdan. Anarsın ilde o meni көргәч инде, benim jırlıyı bilgenini көргәч, şul ansamblga alıp keldi. Şehrin ne tügül, ülkenin de tanılgan jerçisi bayta konkurslar laureatı Razia Sanatolina da Sünnet Yıldızlarga kelgen kinin eli bugünküday hatırlay. Geldim, jırladım, o vaqtda Faniyeliydi. Bayanez Tatar halk jırlarını jırlattılar, tekşirip karadı tavuşumda da. İkinci günü İskerecepke jinalar idi konsert bilen, sırası gastrollerge geçti. Ansamblenin icad kişesine kelüşülerinin medeniyet yurtu faizinde şehirinin şişme ansambli qarşı aldı. Kollektivning 25 yılı olayından Dimitrovgrad şehrindeki 22. Tatar Mektebi'nin o'qituvchisi Vagiz Xayrulin Sünnet Yıldızlar ansambline yürüyüşü yigit kızlarını o'zining xizmatlarında da suratlagan. 25 yıl içinde kollektivga yüzlagan kishi yurgan. Sofiya Zaynolova bilan Arima Afandiyeva ishlagan chaqda yeri bo'lmadi. Pensiyaga chiqqach keldik diler. Men chiqqach endi pensiyaga vaqtim bo'lgach keldim, значит, шул ансамбльга. Жырласын келгенде. Өзімізді дәртлендірерге, настроениябызны көтәрергә дип жүрибез инде, бір-біребезгә карыйбыз да, күңел күтәрә. Bütün Dünya Tatar Kongresi Sünnet Yıldızlar kollektivi kızlarına 20'ge yakın Tatar milli kiyimlerinde bölek etip alıp kelgen. Төбәкләрдә инде Аллага шөкер шундый гөрләтеп яшитергән теге bütün сабан туйларда катнаша торган коллективлар бар. Инде шәхсән менә шу Sünnet Yıldızlar ансамбленә инде Bütün Dünya Tatar Kongresi киемнәр тегү өчен сертификат биреп киемнәр тектерде. Һәм әйтергә кирәк, 25 еллык тарихы булган ансамбль өчен бу зур куаныштыр. Һәм конгресс инде әлбәттә шу ансамбльгә гына булышмый, башка региондагы башка ансамбльләргә дә булыша. Бүген ансамбль белән үзе дә шушы коллективка йөргән Миләүшә Халитова җитәкчелек итә. Репертуар безнең татар халык җырлары, популярный җырлар. Без Фания Саматовна белән йырлаган җырлар һаманда бар да, придерживаемся шул современный, даже больше, потому что бездә яшьләр күп йөри, малайлар, кызлар. Ertəgədən indi Sünnet Yıldızlar ansambli kızları 5-ci iyunda bulacaq şəhər saban toyuna əzirlənə başlayacaqlar. Ulyan silkəsindən manzara tapşırı üçün Ramiz Safin.